Petar Petrović Njegoš. Gorski vijenac. Posveta prahu oca Srbije. Nek se ovaj vijek gordi nad svijema vjekovima, on će era biti strašna ljudskijema koljenima. Unj se 8 blizanaca u jedan mah iznjihaše iz kolevke Belonine i na zemlju pokazaše. Napoleon, Karlo, Blicher, knez Wellington i Suvorov, Karađorđe, Bič Tirjanah, Schwarzenberg i Kutuzov. Arej je strava zemna, slavom bojnom njih opio i zemlju im za poprište, da se bore naznačio. Iz grmena velikoga lafu izać trudno nije. U velikim narodima geniju se gnjezdo vije. Ovde mu je pogotovo materijal k slavnom dijelu i trijumfa, dični vijenac da mu krasi glavu smjelu. Al heroju topolskome, Karađorđu besmrtnome, sve prepone naput bjehu, k cilju dospje velikome. Diže narod, krsti zemlju, a varvarske lance sruši. Iz mrtvijeh Srba dozva, dunu život srpskoj duši. Evo tajna besmrtnika, dade Srbu stalne grudi. Od viteštva odviknuta u njim lavska srca budi. Faraona istočnoga pred Đorđom se mrznu sile, Đorđem su se srpske mišce sa viteštvom opojile. Od Đorđa se Stambol trese, krvožedni otac kuge. Sabljom mu se Turci kunu, kletve u njih nema druge. Da, viteza Sustopice tragičeski konac prati, tvojoj glavi bi suđeno za vijenace svoj prodati. Pokoljenja dijela sude, što je čije daju svijema. Nabori se Vukašine, opšta grmi anatema. Gadno ime Pizonovo ne smije kaljat mjesecoslov. Za Egista uprav sliči grom nebesni, sud Orestov. Nad svijetlim tvojim grobom zloba grdna bljuva tmuše. Al nebesnu silnu zraku što će ugasi tvoje duše? Plačne, grdne pomrčine, mogu li one svjetlost kriti? Svjetlosti se one kriju, one će raspaliti. Plam će vječno životvorni blistat Srbu tvoje zublje. Sve će sjajni i čudesni u vjekove bivat dublje. Zna Dušana rodit Srpka, zna dojiti obiliće, al heroje ka požarske, divotnike i plemiće, gle, Srpkinje sada rađu, blagorodstvom srpstvo diše. Bježi grdna kletvo sroda, zavjet Srbi ispuniše. Ko je Srbin iz srpskoga roda i od srpske krvi i kolena, a ne došao u boj na Kosovo, od ruke mu ništa ne rodilo. Rujno vino ni pšenica bela,
ne imao poljskog beričeta, ni u domu od srca poroda. Rđom kapo dok mu je kolena. Čitajući nenapisane knjige zaboravio si o nenapisane. A u tim si knjigama mogao da pročitaš da je pastir bio i 2 put kršteni veliki župan srpski Stevan Nemanja i njegov sin Stefan, prvovenčani kralj, i Sveti Sava, ravnoapostolni, i Stefan Uroš II, kralj Milutin, i Stefan Dušan Silni, srpski car. Mogao si da vidiš i da pročitaš da ti pastiri nisu gubili ovce, da srpski narod sa njima nije bio stado ovaca što blejeći ide na klanje, da su pred njima uzmicali i lavovi. Pa bi na osnovu onoga što je bilo mogao da vidiš i ono što će biti. A bit će da će se i danas na Kosovu naći pastir pred čijom će rukom ustuknuti onaj ko do sad ni pred kim nije ustuknuo. A Murat i njegov sin, porod, Gujin i Aspirin štene Lavovo i Vasilisko. I da će neko sunce, makar i kroz mnogo stotina godina, goneći s vrhova te gavrane i pacove, izgrejati i obasjati Srbiju, ako ga ukrešemo danas. Sedite, gospodo. Večeras je trpeza monaška, a ne kneževska. Večeras nema veprovine, nema zečetine, nema srnetine i divo kozine. Ne zato što nemamo dobrih lovaca i kuvara, nego zato što moramo da ostanemo i gladni i trezni. Ovo je više pričešće nego večera. Ješćemo ono što je jeo Hristos, jer ćemo sutra biti Hristovi ratnici. Gospodo, da se pomolim. Nek nemamo ništa do jedno zrno soli, ali nek sve bude njime osoljeno. I kad nam sve odnesu vode i vatre, to jedno zrno, neka nam bude sve. Amin. Amin. Prvu ću čašu podići mojim vojnicima, a prvu zdravicu prvome među njima. Da još jednog Obilića imam u vojsci, mirnije bi u oči Kosova spavalo. I ja bih, kneže Lazare, nazdravio. Ali ja bih zdravicu počeo s druge strane, ne od prvog, nego od posljednjeg. Pa ako u posljednje prepoznate prvog, da moja zdravica ne bude utuk na tvoju, da moja čaša ne bude protiv tvoje. Dozvoli, kneže Lazare, molim te da preko običaja večeras nazdravim prvi. Šta ti to znači? Na Kosovu se neće sukobiti samo 2 države, Turska i Srbija. Niti 2 naroda, niti 2 vladara. Nego 2 kontinenta. 2 vere, 2 boga. Eto u takvu borbu ulaziš, Lazare. A ruka ono ko će da te izda, večeras je s tobom na trpezi. Obiliću, Vuk ko da gleda u tebe. Činiti se. Nadam se, Vuče Brankoviću, da se ne šališ. Dužan sam da kažem da vidim da među onima koji su dojahali sa nama na Kosovo ima i oni koji sede sa nama, jedu sa nama, piju sa nama, zbore sa nama, a koji će sutra sablju podići protiv nas. Đurać, drugi Mirović, Balšić, Sturci... Vuk gleda prema tebi. A zbog čega bi gledao prema tebi? Poturčiti. On se, kako čujem, pokatoličio. Pa kad se obrće tvoj zet, Lazare, i moj novi Pašenog, i kad se obrće tolika srpska gospoda, zašto se ne bi obrtao i neko od tvojih proslavljenih vojnika? Nevčanin, šta je? Ne čini li se da Vuk gleda na mene? A ima li razloga da gleda? Zar je Juda Iskariotski na Kosovo došao da zaradi svoje srebrnjake? To pitanje ne treba da postavljaš meni. Postavljam ga sebi, Vuče Brankoviću. Pitam se kako da opstanemo ako nemamo... Ako nemamo šta? Ako nemamo neko zrno, ne znam čega, koje se ni u rijeci ni u moru, koje se ni u otrovu,
ni u krvi neće rastvoriti i promeniti, koje će i u raju ostati ono što je bilo u paklu. I masline, i loza, i pšenica, sve bi nam niklo iz toga zrna da ga imamo. Ko nema toga zrna, nema ništa. Neko bi za to zrno dao Lazara i glavu, a neko bi dao to sveto zrno za šta, Obiliću? Za zrno bisera? Ili za judenih 30 srebrnjaka? Ili za činiju Muratovog pilava? Vuče Branković, pokusat ćeš taj pilav. Ovim ću ti ga mačem, a ne kašikom natrpati u tvoja lažljiva usta. Ne poteži taj mač za mojim stolom. Zar za tvojim stolom tvoji zetovi mogu bez dokaza da optužuju čestite ljude? Zar treba dokaze veći od moje reči? Naravno da treba. Optužio si najboljega među nama i potegao tako zubate reči da ćeš morati za svaku jemčiti glavom. Ja se, Lazare, ne bojim ni težega jemstva. Rekoh li ja da su potrebni dokazi? Stražareći između Toplice i Gornjega Laba, moja je straža uhvatila jednog turskog uhodu. Zastrašivao je vojnike govoreći im kako će im Turci seći glave, prosipati creva, odseciti ruke i noge. Straža ga je vezala i povela u Zvečan, a onda se pojavio Miloš Obilić. Da ne dužim priču, Obilić je prema izjavi stražara potvrđivao sve što je taj uhoda govorio. Kazao je da je srpsko carstvo propalo. Da je borba s Turcima besmislena, beznadežna i unapred izgubljena. Da je potegao mač, napao stražare, isekao konopac kojem su uhodu vezali. I da stražari nisu bili brži od njega, bi njih sve do jednog tim istim mačem isekao. Nije turski uhoda, već srpski vidar. U boju na Pločniku izvidao mi je ran. Obilić želi, Lazare, da te podsjeti da je u boju na Pločniku bio ranjen. Da te tom svojom ranom zadužio i da ti sada treba da mu sve odužiš. Vuče Brankoviću, ja mojom ranom ne trgujem. Kneže, valjda se jednoj reči protiv Obilića ne može verovati više no svim onim Obilićevim borbama. Nije to bilo čija reč, nego reč Vuka Brankovića. Pa ni Obilić nije bilo ko, već Obilić. Zato što Vuk sumnja u Obilića, ja sumnjam u Vuka. Ovdje se ne radi samo o izdaji, nego o zaveri. Da nećeš da kažeš? Večeras je ovdje dovoljno rečeno. I dovoljno jasno da bi slepac video. Neće ti biti teško da presudiš. Kako da sudim onome kome sam podigao prvu čašu? I kako da mu ne sudim kada ga optužuje onaj kome sam dao svoju prvu kćer? Da bismo došli do istine i pravde, ovo bi valjalo sve potanko ispitati, a za takvu istragu vremena nema. Na to je onaj koji ga tuži računao. Imaš li, Obiliću bilo kakav dokaz? Imam, ali moji dokazi nisu reči. I moji dokazi nisu ovde. Moji su dokazi čestiti kneže na Kosovu. Ja ću se svojim dokazima dokazati. A da li bi bar mogao da nam kažeš kako? Znamo mi kako. Izdajući nas Muratu. Zavetujem se pred ovim hlebom i vinom, pred ovom živom slikom Isusa Hrista. Na Kosovu ću sutra ubiti Murata. Izglasavanje zakona o vjeroispovijesti okupilo je danas nekoliko stotina građana Berana i lokalne funkcionere DF-a koji su blokirali magistralni put Berane-Bijelo Polje. Da iskažemo jedno veliko građansko nezadovoljstvo koje se nadam da će eskalirati u cijeloj Crnoj Gori, u svim gradovima crnogorskim, da pokažemo jednom za svagda ovom drzniku i bezbožniku da bez naroda niti će imati čime da vlada, niti će moći da vlada. Čitav narod Berana je protiv ovog zakona, protiv ovog nasilja koje se radi nad našom crkvom. Građani nisu pristali da se raziđu ni nakon apela paroha Dragana Ristića koji je uslijedio poslije 3 sata. Treba je da bude prvo dijalog. Dijalog se onda rešava.
Znači, kao ona molitva kada se upućuje Gospodu, molitva je razgovor između čovjeka i Boga. Beranci su ogorčeni zbog, kako kažu, dezinformacija, da su onemogućili prolazak čak i bolesnim ljudima. Ja sam bio prisutan kad je otac Dragan Ristić rekao da dovedu auto i da prođu. Svako ko je bolestan može da prođe ovu blokadu koju smo ovdje zajedno sa ljudima. Protest obezbjeđuje veliki broj policajaca iz Berana, kojima se poslije 14 časova pridružilo više kolega iz Rožaja i Plava. Barikade navodno ostaju do daljnjeg. Nećemo odustati dok oni ne odustanu od ovog spornog zakona. Da se zakon povuče i da se ostavi onako kako je bio. Ako se ne povuče? Sve je na narodu. Svak će da čuva svoje svetinje. Kako, kome će i oteti? Ovome narodu, muka je to uraditi. Moj život ne predstavlja više ništa. Posvetila sam ga i onako Bogu, posvetit ću ga i tada Bogu. Branit ću moju crkvu svojim životom. U Podgorici je naš Ivan Pavković. Uz Podgoricu, Ivane, gdje su još večeras održani prosvjedi? Pa evo, Smina, prosvjede se održavaju diljem Crne Gore, dakle bili su najavljeni i održani su i održavaju se zapravo još uvijek u Nikšiću, Baru, Pljevljenima, Beranama, a zapravo u velikom broju gradova gdje je Srpska pravoslavna crkva pozvala vjernike i druge ljude da iziđu na ulice i da stanu u ono što oni zovu, dakle, obrana njihovih vjerskih objekata. Veliki broj ljudi večeras se okupio u Podgorici, najprije u crkvi, nekoliko tisuća ljudi je bilo na molitvenom obredu, a potom su se uputili ulicama Podgorice do 3 km udaljene crkve Svetoga Đorđa. To je inače najstarija crkva u Crnoj Gori i nije slučajno što se tamo svake večeri, zapravo to je završna točka te šetnje koju organizira Srpska pravoslavna crkva, gdje su i večeras odaslane poruke da te crkve nisu na prodaju, da one ne mogu biti oduzimane, da su one napravljene i trebaju služiti tome čemu služe, da ne mogu biti niti trgovine, niti slastičarnice i da zapravo će crkva, a i vjernici, kako poručuju, braniti te svoje objekte. Naime, postoji bojazan, ovo što smo upravo čuli, unutar Srpske pravoslavne crkve, da ovaj novi zakon koji je donesen u Crnoj Gori o slobodi vjeroispovijedi zapravo bi mogao dovesti do toga da se oduzimaju objekti upravo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tamo se čak govori o tim strahovanjima od nekih do 650 objekata, što crkava, što manastira starih, a i onih drugih. I zapravo je i Srpska pravoslavna crkva i ovaj jedan dio oporbe ulagao dosta amandmana, čak 100 njih, kako bi se promijenile te zakonske odredbe. Međutim, amandmani su odbačeni i ono što sad ostaje Srpskoj pravoslavnoj crkvi je organizirati ovakve prosvjede gdje, evo, čuli smo i od izjava ljudi, i dalje postoji nada da se taj zakon može povući. Podsjetit ću da je zapravo i do velike ljutnje, možemo tako reći, unutar same crkve došlo u onom trenutku i kada je zakon usvojen u Skupštini, ali i kada ga je potpisao crnogorski predsjednik Milo Đukanović, unatoč velikim protivljenjima crkve. I evo, u ovim molitvenim skupovima jednostavno se šalju pozivi da se taj zakon stavi izvan snage. I Srpske pravoslavne crkve najavljuju kako će ovakve molitvene skupove i molitvene prosvjedne šetnje organizirati sve do Božića, a za Novu godinu pravoslavnu, dakle, najavljena oporba je najavila veliki skup ovdje upravo ispred zgrade Crnogorske skupštine, gdje pozivaju ljude i vjernike da dođu na proslavu Srpske Nove godine. Dakle, radi se o vjerskim pitanjima, ali je očita i politička polarizacija zemlje oko tih pitanja. Prosvjednici, dakle veliki broj njih upravo i u ovom trenutku hoda ulicama Podgorice, a ovuda gdje bi trebali proći, evo i kod, dakle, zgrade Skupštine i drugih državnih institucija je veliki broj policajaca koji štite te objekte. Iako su svi pozivali na mir, zapravo postoji taj jedan bojazan da bi situacija mogla eskalirati drugčije i evo svi su na oprezu. Ivane, a što kažu predstavnici vlasti na zahtjeve oporbe i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori? Pa iz vlasti su i prije nego što je zakon usvojen govorili da neće povući taj zakon iz procedure kako se to tražilo iz crkve i iz oporbe, a i nakon što je zakon usvojen oni kažu kako nema razloga ni za kakvu bojazan, da je jednostavno
takva situacija da je taj zakon potreban Crnoj Gori, da se on temelji na najboljim i suvremenim europskim vrijednostima. Kažu da je zapravo i ta bojazan koja postoji u narodu potpuno neutemeljena. Kažu kako su na ulicama ljudi koji nisu uopće upoznati s odredbama toga zakona, već vjeruju onome što čuju iz oporbenih redova, a iz vlasti optužuju oporbu da zapravo dezinformira javnost. Kažu kako taj zakon ne može dovesti ni do kakvog otimanja imovine i da takve bojazni ne treba biti. Dakle, vode se velike političke rasprave i optužbe. Vlast optužuje oporbu, oporba opet optužuje vlast za represivne mjere. Podsjetit ću da je u zadnjih nekoliko dana više od 60 osoba što prekršajno, dakle podnesene su protiv njih što prekršajne, što kaznene prijave, kaznene za one za koje se sumnja da su napadali policajce, a druge zbog remećenja javnog reda i mira ovim prosvjedima. Bilo je dakle tu i blokada cesta, blokada gradova. Sada se to sve smirilo, više nitko nije u pritvoru, ali evo dakle oprez i dalje postoji, kažem, veliki broj policajaca je na ulici, veliki broj ljudi večeras prosvjeduje u toj molitvenoj prosvjednoj šetnji ulicama crnogorskog glavnog grada i očito ostaju otvorena pitanja, vjerska pitanja, dakle, ali uz veliku političku zainteresiranost i političke podjele unutar same zemlje. Hvala za sad, bio je to iz Podgorice Ivan Pavković. Da se uspješno završi, a što se tiče zakona, to je katastrofa. Čisto otimanje i tu nema riječi. Znači, ovo je zadnji stup gdje se brani pravoslavlje. Ovo baš nije najbolje. Ovo se nije radio za vrijeme rata, nisu ovo Turci radili. Što radi Duško Marković i Milo Đukanović i Pažljiv. Ovo je uperen prs prema Srbima. Znači da Srba ne postoji u Crnu Goru. Priznaj Kosovo, priznaj sve što mogu bili uzeli. Bobregeli im izvadili. Narod je dosta dobro dozivan, ali narod možda ni moćan da može da izađe. Izašao kako ko moga. Zakon je katastrofalan, na štetu Srba u Crnu Goru. 70-80% pristalica je Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ne znam koliko još mogu da vam pomognem po pitanju tom, ali ovo je sve na štetu jednog naroda. Donose se odluke na štetu srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve. Mi Srbi u Crnoj Gori nijesmo došli, mi smo tu vjekovima. I mi ćemo ostati do kraja i braniti ovo što je naše, znači naše svetinje i sve ono što nama pripada. Proteste u Podgorici prati naš reporter Emir Skenderagić. Emire, kako u ovom trenutku protiču protesti i koji su još zahtevi okupljenih? Vrlo mirno i dalje ovdje protiče ovo okupljanje građana. Njih nekoliko stotina se okupilo ovdje ispred Blažovog mosta. Oni su jutros u 11 sati počeli sa protestima ispred Sabornog hrama. Onda su ih svećenici pozvali da obave molitvu u manastiru koji se nalazi s druge strane mosta, ali ih je ovdje policija zaustavila, ne dozvoljava prelazak preko mosta kao i u drugim ulicama koje vode prema Skupštini Crne Gore, tako da su oni molitvu obavili ispred samog policijskog kordona i nakon toga su ostali ovdje, dakle već gotovo 7 sati. Kažu da ovo nije protest, već pokušaj da obave molitvu i dalje ovdje pjevaju crkvene pjesme. U međuvremenu su im podijeljeni sokovi, voda, ovdje je stigao i razglas. Kažu da neće otići sve dok se iz skupštinske procedure ne povuče zakon o slobodi vjeroispovijesti. Prije otprilike 2 sata im se obratio i mitropolit Crnogorsko-primorski koji je rekao da crkva nije za rušenje institucija Crne Gore, da poštuje te institucije, ali da jednostavno ne može dozvoliti usvajanje zakona koji bi, kako on smatra, dugoročno mogao da ugrozi crkvenu imovinu. On je naime rekao da smatra da trenutna vlast u Crnoj Gori možda i ne bi preuzimala crkvene objekte, ali da bi to na osnovu ovog zakona mogla da uradi neka druga vlast u budućnosti i da je zbog toga usvajanje zakona neprihvatljivo. Kao i predstavnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, tako i građani koji su ovdje okupljeni, svi dakle smatraju da je zakon protivustavan i diskriminatoran, te da ima za cilj zapravo da ugrozi crkvenu imovinu. Ljude inače na okupljanju još jučer pozvao opozicioni DF kao i stranka Prava Crna Gora. Iz DF-a su to učinili nakon što su se u Beogradu sastali sa patrijarhom Irinejem i rekli da su dobili njegov blagoslov za to, dok su iz stranke Prava Crna Gora svojim okupljanjem sinoć ispred Skupštine Crne Gore, kojeg su prenosili uživo putem društvenih mreža, pozvali građane da im se pridruže. Isticali
su kako su među njima i oni koji su došli iz Beograda da se usprotive usvajanju ovog zakona i da je to razlog više da im se pridruže ljudi iz Podgorice i drugih gradova u Crnoj Gori. Oni su upozorili parlamentarce da ovo može biti historijski dan za Crnu Goru, da obrate pažnju na to kako će glasati. Iz opozicionih stranaka su između ostalog rekli da oni koji dignu glas za ovaj zakon zapravo mogu da dignu obje ruke protiv ove zemlje. Puno ti hvala, Emire, na ovom uključenju. Proteste u Podgorici prati Emir Skenderagić. U slučaju, dakle, ono što je bilo problematično nismo ni postavljali. Bilo je, naravno, neslaganja oko toga. Bilo je predviđen neki datum ovih dana da predsjednik Crne Gore dođe u Bosnu i Hercegovinu. Ja se nisam složio s tim, imajući u vidu unutrašnje dešavanje u samoj Crnoj Gori, i mislim da treba sačekati sa tim i kasnije to pitanje odlučivati. Srpsko selo. Milo Đukanoviću, gotov si! Bitango je! Nije domaćim, nije strani bankama. Nekretnina nemam. Milo Đukanoviću, gotov si! Bitango jedna! Druže Putine, znači Milo je gotov. Da. What the fuck?